نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Murah-murahan mga palanggungan na kami Islam, yan kamu kataan hatiranan, sibu da long ta hagin lupaan, iwan ha tahay ha long ta ha mga kapuan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Damikian daysab inyari imalop kako ha waktu ini, yari ha Al-Hijrah Station. Iban na si mga sila, amuin si musugpat, daing ha YouTube, iban Facebook, iban na si mga kaibanan log takapanyapan, amuin mahinang sabab sin parsugpatan, iban sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari pagsusukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, katantan ni rin isab kita niyo, karihilan waktu sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin laung ta dihilan kita kasay, iban kataw kasi waktu ini supaya kapag bahari-baharian na to, kapag sausauhan na to in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, dirihilan niya ha ipon niya, amin mahinang parsababan, mara na to lutuanan, mangarap madto kanya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hawak to inilong ta, sumugpat kita sin pangadjian, amin limabay, daing ha surah Al-Ma'arij, aun magtawag kay manandang ha mga sila mananapsir long niya surah Sa'ala Sa'il. Awak to ini in sugpat sin pangadyan na to daing ha ayat hangpo tagsiyam sampay pa ayat katluan taglima. Warman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana khuliqa halu'a idha massahu syarru jazu'a wa idha massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladhina hum ala salatihim daimun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladhina yusaddiquna biyawmiddin walladhina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun walladhina hum li furujihim hafidhun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladhina hum bi shahadatihim qa'imun walladhina hum ala salatihim yuhafidhun ulaika fi jannatim mukramun. Amot mga ayat insyaallah subhanahu wa ta'ala pangadyon na to waktu ini, amuin sugpat simpangadyan na to panagngaan ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala in
panagnaan ayat biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana khuliqa halu'a. Biyata doon ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sifat sin pagkamano siya, sin kita niyo katan piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakaiwanan mananapsir biyata doon ni hambuk sakit sin manusia laung niya amoy in sakit laung niya pagkamanusia maradun nafsi amin laung ta tabiat sin manusia doon hayan na in sakit ini laung ta subay kaubatan niya singgin hawabaran niya siya magubat. Sababin Quran maha mulia ubat sa lagu-lagu. Amuin mapatut batukon sin tiap-tiap manusia supaya kaulian siya dahil hasakit ini. Karena bang in sakit doon ha manusia di mai dahon niya in sakit ini sampai sumud paliang lahad. In sakit ini sampai in datunganan niya narka jahannam, amunain manusia longta wayroon doon haon na hinang niya in parsababan ng kansehinang manusia. Inilabay katantan deng ha tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kitaon inhambok pahambok deng ha ipon niya bang in manusia yaon tumay makdakah sin insiya mapatut pagtag-ipunan bat siya nagpapanjari amwad tuin subay mabatok sinambok pambok deng hamano siya nabang niyari batok ko ninya to mahinang parsababan inyaon hikamulka kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala ri hawawaw singkum ini labi luba na tuod amuin siksa dito haadlaw gana-gana. Ini mga katautay manghuran, ama, nagdurungog, laong niya kaubatan im mga sipat manipat na sabot ini. Inubat niya amo na siyabot doon mahulering haayat biat bat na tuhain doon yaon, innal insana khuliqa halu'a. Imano siya nagsisipat doon haon sin sipat amin laung niya halu' inhati sin halu' amin magtuy imano siya di katiw-tiwan pakaradyaan bang siya tukasun sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin ha amin sakit inyaon katantan di siya makatayma. Atawa tukasun siya roon haon hakamiskin, damikyan di siya makatayma. Inda jenis immatali si manusia dunhan, buat malengkan, in mga sila amin makaratok, maun pa amin mapatut nila ratukon, amin mikitabang pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga amin pagmatuyo nila, himinang singkatan tanpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab biyata doon hay ni panagnaan, hikaubat ha mga sila, amin nakalando doon haon, in amin sipat bukun marayaw, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala muna. Ida massahu syarru jaju'a. Apabila in manusia, biyata doon na namin nagsisipat, sinsipat, bukon marayaw, apabila siya makananam, sin laung ta tutukasan deng ha Allah subhanahu wa ta'ala, doon haon magtuy-tuy, ini laung sin magbibisara, mukalindugo niya, sin ini ngi parasahan,
amo hindi siya makatayma dahil ha mga tutukasan kamiskin, dahil ha mga tutukasan amuyin sakit, inyan katantan hambuok dahil ha mga pakaradyaan di makatayma imano siya. Inyan ha mga tao amuyin laungta, wala pa nakababatok maun pa amuyin mapatok nila batukon. Unay mapatot batukon doon hay ni. Sabab, biyayta doon hay ni dua sipat, wa idha massahul khairu manu'a. Bang isab sila runhan, pasang danon sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mga nikmat niya, nain sila'y sabi niya, nakalando yung pag-ikot. Bihan, di misan kasuukan. At makaato di mano siya kanila, doon haon. Biya, sambatan da si mga sila maghimumungan, nangunguko kabog na laong niya sinamuin uno nila, pangalta nila. Bihan yan. Naroon ay nibiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, illal musallin. Amura im mga sila manusia amuin nagsasambahayang. At tawa magsasambahayang, amuin laong ta, doon hayaon in pagtuyo nila, amuin di nila butasan in pag-ibadat patuhan na Rabbul Alamin. Illal musalluna alladhina hum ala salatihim daimun. Amuin di nila laungta pag kuhilaon in amal nila patuhan Rabbul Alamin. Amun yung sambahayang muna rin nga kataan. Sabab, inyan matarang in ibadat sambahayang, amo na yung puunan singkatan ibadat. Mahinang mo na yung katan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala pang wayroon sambahayang doon. Wayroon kialakihan niya. Di tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangaon sambahayang mo doon hayaon makaabot pa kaw patimbangan, timbangon in amoy in nahinang mo yad tupag sambahayang iban si mga kaibanan dahil ha mga ini mapatot mo hinangon wala mo na hinang. Inyan amod turing ha mga ini kabasaran ding Allah subhanahu wa ta'ala kitaon sabab na inmano siya damikyan biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala asal kita tukasun. Biyayta ha suratul insan hal ata alal insanu haynum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu sabila imma syakira wa imma kafura. Biyayta doon hay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusya piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala yung maksud tukasun. Amin biyayta lang niya in manusya doon hayanin puunan niya daing hatubig sin usog iban babae piyapag samu piyapag lamukay sin Allah subhanahu wa ta'ala immaksud doon hanto kasun nabtali paja'alnahu sami'an basira dalam sin insya tukasun sin Allah subhanahu wa ta'ala piyapanjarihan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pangdungog iban pangita, panganal. Hati niya inyaon katantan, amin hasupaya karatukan niya inamin sababang kansya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya hinahinang siya manusia. Pag ubos doon haon, wala mamarahi doon na pagpapanjari kaniya sin pangdungog iban sin pangita, panganal. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadaynahu sabila. Hidayatan namu sila pag-ubos atin netiyunyo kan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya in pangita in pangdungog mahinang sabab hikapag pinig nila simmangi dahing hamarayaw mapinig nila imarayaw ring hamangi amon tim maksud niya mahita uno'y kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala jumato manusia hasupaya in sila makapagsukur na bang sila rin magsukur, inyan katantan, mabista sila kafir. Imma
syakiran wa imma kapura. Amon to. Na amo ray sabi ini doon ray nga mga sifat ini sulayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambok dahil hikauli sin sakit ini, amo na magpagsambahayang pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo hindi mo siya lang tatinggalan. Sabab magtitinggal sa bahayang doonhan na mabugat in pardusahan niya, mabugat dahil sin kisabiyay taklong taruunhan hambok babae, amoy nakapagjina, nawurus, ubos pag anak niya, piyatay na yung anak niya, doon hayaon biyay ta sin Jibril alayhisalatu wassalam, hamusa, biyay ta doon han sin Jibril alayhisalatu wassalam, pamusa alayhisalam, hawak to imbabayaon simukat, tabang kaniya mikirwa amiki tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya siya ampunon. Amin biyun sak niya. Biulaw niya. Piyaig niya rin majlis. Amin diatungan sin babae. Amo na yung karatong sin Jibril alayhi salatu wassalam. Ya Musa, dia kakusin Allah ta'ala piya karikay mo. Ipaasubukaw. Sin maita mo biyun sak imbabaiyad to na ngayo tabang mikirwa harap pa Tuhan Rabbul Alamin, mahita way ikaw nakaingat, sinaon pa, mabugat do sa ring sinamin do sa nahinang simbabaiyad to. Laong si Musa alayhi salatu wassalam, mahita uno indo sa mabugat pa rin sinamin nahinang simbabaiyad to. Na laong sin ini Jibril alayhi salatu wassalam, amo na mga sila magtitinggal sin sambahayang. Bisan na nagsisambahayang, mag-isap nagtitinggal. Sabab bangkaw mabiyak sa magtinggal sin sambahayang, in asal-asal lang sin magbibisara sa nitya na mahinang tinangga lang sin magbibisara. Hati sin mahinang tinangga, in asal-asal 5 waktu, lumawak na isabin waktu rin kaniya, bang nyari pagtuyuan apasunin waktu yaon, di na tuan magbalik in waktu bang lumabay na. Nabihan yan. Na, doon hayaon lang niya in asal-asal 5 waktu. Naon waktu in hinangon alang niya Jumaat na hadya. Dahil nga Jumaat lumukayad to makaruara kumanang katahon. Nabihan niya. Ubos sunnat pa isab in sambahaya. In pierdo wala na piyagtuyuan biha. Sin amuan impuunan sing kitakatan di hababaw sing gumiini. But in dunya ini majra'atun lil akhirah. Indunya inilaw niya pagtatanuman sinlutuan ang dahon na to paadlaw akhirat. Bukon niya to pagkaon sin jasad sa pagkaon sin nyawalihan. In pagkaon sin jasad amunin pasuron deng hasimud gumuwa deng habawa. In kabuhianan sin nyawalihan amunain ibadat patuhan Rabbul Alamin. Amin subay batukun. Na hasupaya roon haon maaunin kaadilan hitukbal sinhabuk manusia pag ginawabaran niya. Subay siya adil. Na amo yan to. Na inhikarwa biyayta doon walladina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Inhikarwa longta doon haon subay niya yaon ini matilusa sabab ubat ini kataan sinamin sakit biyayta ini. Amo na mga sila laungta doon hayaon nakaingat sinin alta kiyaon kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala alta sin Tuhan Rabbul Alamin in nakasud palaon sin pamaybayta labay ring hapagtuyuan tanaglawag kaniya inyan alta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw alta yan, misaning ginawabaran ta, Allah ta'ala rin tagdapo. Iwan sing kataang, giikan mo, hababaw sing gumiini, Allah ta'ala rin tagdapo. Na, inyan kataan, hamanga sila nakahati lang niya, kaingatan nila man, natanto nila natuod, but in alta yaon halawman nila yaon, aon to'y tagdapo ruwaing bukon sadya sila. Isiyo ini, amo na lang na mga tao tumatayak bang di na makasandal bihan sing kabugianan suway sila tumayak silima nila ampa sila lang ta doon haon makananambya mga kahayang
Amun di na sila makasandal. At ini amun mga ngayo bihan ini sampai kumuko simbay mo madto mangayo. Law niya na mga tuadlaw na sa kami dito ano'y nakakaon. Magjato ini. Iwan nagjato hatim po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iba mga kasahabatan ni. Amin kumuko pabay. Bihan mangayo. Mamayta sa tasin in sila mga tuadlaw na wayron pagkaon. Inhi karwabi ta doon haon lamod ha amin ini nasabot tayon lisaili wal mahrum. In mahrum pag yan doon haon amo na im mga sila balhajat miskin kulang kabus sa sumagawa masipug sila hapagkahin nila manusia. Di nila kakausan tumayak silima nila mangayo. Pasal sinsipog nila hapagkahin nila manusia. Amoy nituan ni mahunit paglawagon sing kita. Amo na yung mga tao masandal. Magsabar na sadya. Aun way yaon nagsasabar. Na ini amal dakula si mga tao taga-alta. Amin suway nila ini lawakon. Angkan na sambil nakalamod doon haon halawon sin, lang ta walo sinip, in pagyanon al-amilina alayha. Amin dara akon maglawag sin mapatut tukbalan sin, jakat. Naman jari inyaon amin dara akon yaon, aon bahagi niya rin hajakat pito sinip, ay walo sinip pagyanon. Naamo yan. Mahita, sabab yung mga sila ini, amin pag-anon al-mahrum, hati niya, hiyaram nila yung mga ngayo, hiyaram nila ini hitayak in lima nila, suway yaon lawakon sin mga tao magjajakat. Bukon im magjajakat, im mag-announce na, siyo kamurunhan, amin mapatut jakatan na magjakat ako konsum, bihay ni. Maglainin tao. Bukon bihad tutuan, impag-amal si pagjakat, ikaw'y lumag. Angkan na labi marayaw in mga kampong mo, kaingatan mo in kahalan nila. In kabuhianan nila, kaya ingatan mo. Na maluhay ka, tumukbal ka nila, so kaya ingatan mo in kahalan nila. Ang paintao amin nagtatapuksin, ini uno nila, kamiskin nila, masipog sila pagkahin nila, kagunahan lawakon si mga tao magjajakat. Amoy ni na in sumuno doon hanlaw niya dahil mga ubat sin sakit ini walladina yusaddiquna biyawmiddin. Amuin nagsasabunal nangangahakad habiyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala piyasampay sindaak niya pamuh na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mga sila amoy nagparat saya sin pagyanon ilmul ghaib. Ilmu way nila kaya mata-mata mauno ba wala lang takita sin mata nila. Sa sumagawa piyangahakaran nila pasalinyaon hambuok daing mga sa taas-taas darajat sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Biada sin Tuhan na to Rabbul Alamin way na to pakikita sa nangahad kita niyo aun Tuhan. Amin nagpapanjari singkatan uno-uno. Amin sibu da kakitaan iban mapangannal na to. Iban sindi na to kakitaan. Inyaon katantan Allah Ta'ala yung nagpapanjari. Na hasabab ito in sila amoy in kimakahagad hayaon. Iban kimakahagad sin aun in pagbuhi magbalik. Aun in pagtungbas sin ammal. Aun in sulga, aun in narka. Amo na im mga sila yaon bang natanto halaon sin bigi jantong sin hambuok Muslim. Magsasambahayang, tutog im pagsambahayang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin mga sila in alta nila, doon alta da sin tao magkakunahan, na sila na yaon muna indayahan haadlaw akhirat, hikatu niya sila na yaon
intagda po sin sulga amin tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala karena piangakaran nila sin aunin sulga damikian aunin narka. Inhi kaupat niya ubat walladina hum min adabi rabbihim mushfiqun. Nangangahakad sila, nagsasabunnal sila. Sin insiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala pangsan kaya kahakad nila o nasabab yun nag-aayad sila sin katan amal nila. Iban di maig halawm sin bigi jantong nila in kabuga. Sin amin biyayta yaon di sila mabaya. Amoy in long ta makananam hayaon nasabab to di sila magpanantuhi sin amal na hinang nila. Hangkan na ubos sila sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Buuton nila pa Allah subhanahu wa ta'ala pangayoon, ya Allah, dihili kamo taufiq in nahinang namo amal yadto. Ando ya Allah tay maakamo. Bihan yan im mga sila. Amo hindi magpaniguro sin amal. Sababoy makasiguro. Katutan nyo, tema katawawala. Nasabab yan, subay hadya kita niyo, tumuyo, magmaingat kaniya, magpaamusin hinang na to, asupaya, inyaon katantan, na awon, tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala marayaw. Amo na impiyag marayaw niya kato, amin biyatok na to, dahil hindi ha, lawom sin dunya ini. Damikyan lang niya hikalima, walladina hum li furujihim hafidun, illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtaga wara dhalika fa ulaika humul adun. Amin mga sila nagaayad sin aurat nila di nilayaon amoy inlong ta dihilan sato paginhawabaran nila in pag-ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin di sila sumuok paamin babae bukun halal kanila. Nagaayad sila doon hayaon. Misan pa in biyeta doon haon jiyari kanila. Im mga babae ipon doon hayan sa ini biyeta si mga ulama. Ipon amuin laung ta naagaw atawa nakawa nila labay reng hapagbuno impagyanun buno dunhan amin naon nalukos sila laung ta ima to hasatro amin biuno sila wayron sabab dugaing nagibadat sila pa Allah subhanahu wa ta'ala way sabab dugaing in sila nag-akamasin Allah subhanahu wa ta'ala manjariin sila laugan bunuon nasubay sila umato ingan niya yato jihad fi sabilillah. Nabangaon doon, dumaog sila. Malapay roon haon ni mga kababaihan, manjari sila mahinang ipon, haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon amin mga sila, kiyawa muhadya piwot bihan binipus, yanun mo ipon, wayron lang mo din bihad to. Amo yan mga katawtay manghuran, haagama Islam. Doon haon sumuno, biyayta kato tanyo rin nga amin ini. Na inyan lang niya, bang in sila nag-aayad, sinaurat nila. Amuin, pakayon nila hadyaroon ha amuin, hiyalal kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, na inyan lang niya sila kabistahan, mangiin na hinang nila. Sabab muna inyaon halal kanila. Nabangyad tuhiminang sila, amin sumulang deng hayan, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, paulaika humul adun. Pamanibtaga wara adalika paulaika humul adun. Isiyo-siyo in umatikat, himinang, sumulang, akabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nabiya nila rasin iyan in Allah ta'ala, doon hayan, bang umatukan nila hadlaw akhirat. Biya sa kaulaw-la, ini makakaos sila umatupatuhan Rabbul Alamin. Hati na mahinang sila kuntara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab may ta,
limiulakad sila, hayalal sin Allah subhanahu wa ta'ala, miyadto sila paharam. Amuan mga katotay manghuran, haagama Islam. Damik yan doon haon, sumuno, hikaunom, ubat. Bita kato taniyo, amo na sila mga nagaayad sin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. In amanat lando maluag parkalak. Sab mo na, ayaw parugaing. Paginhawabaran mo, matao di manusya, di makatukbal sin amanat paginhawabaran niya. Muna na, amanat sin Allah ta'ala roon kay mo in pag ini bulok binasahan mo. Mag-ayad sin ginawabaran mo. Magpaamo sin hinang muroon na karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amanat yan. Hikaruan niya amanat. Amin subay mo hitukbaling kaadilan haantara sin jasad mo iban niya walihan mo. Inyan harap paparan mo. Narangkaw taka family. Amanat in family mo yaon amin subay mo upik saon marayaw in kakukunahan nila. Bukon sadya upik saon in kakukunahan nila sampay sin pabatukon mo sila maun pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin matuk maun pabiya sin nasabot na to dahil nga panagnaan ito. Pagsambahayang mo na rin nga katan. Amin subay yan tumapalaton kanila kapag tuyuan mo roonhan. Iran pahatihon mo roonhaon in mga mapatot nila batukon hakabuhi nila. Amo na yung pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yung pag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin. Kaniya kita niyo mag-amal. Di marasin hambuk kadya manusia atau hambuk kadya ama im magdasim pag-ibadat. Malapay na yung anak katandi. Kaniya kita niyo mag-amal mga katawtay manghuran haagama Islam. Na amanat yan katantan. Iban impagyanon amanat amo na in sa kusog-kusog parjanjian. Patuhan Rabbul Alamin amin subay niya tutukan inyan jajakahan yung ginawawaran niya rin hawakto pa wakto. Amo yan timpagyanon doon na yun. Walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Hati niya iipat niya marayaw. Pagyanon ra'un, amin jajakahan niya roonhan, iaayaran niya yung katantan, pakugdanon doon hakaridaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Manjari, inhi kapito niya. Walladina hum bisyahadatihim qaimun. Ini subay niya. Amoy in mapatindog in kaadilan sin pagsaksi. Haaturan sin pagyanon pagsaksi. Amoy hitunay niya roon. Amoy hindi siya laungta doonhan. Amoy in hitapok laungta. Hatin hitapok in kasabunnalan. Di manjari. Subay niya hibayta bang uno in kita niya uno in ini kesakupan niya sa uno pakaradyaan mapatot niya saksian subay niya hibayta in kasabunnalan. Misan pa in kaaunan doon haon amin lang ta manusia kabubukaan na si manusia pagkahinia. Subay mo rahibayta in kasabunnalan di ka man jadi magputing doon hawakto yan. Amo yan in mga pakaradyaan amin subay ta ayaran in ginawabaran ta. But in mga parkala sim pagsaksi ini maula-ula. Nahabihayaon bialo paragbos makaan na manusia in pagsaksi. Labi-labi na pagsaksi ha, pagtiaunan. Kawaon saksi, di misam makaingat hisiwin siyaksian niya. Ambok parkala, mabugat ini. Sa mayta, hapag saksi, bang mo ingatun-tun marayo, hapag tiyaon kakunahan yan, upat na saan. Sumaksi, hababai, magbana, hawak to yan. Sumaksi, hausog, umasawa, hawak to yan.
Sarta saksi sumaksi hasaksi sin babae. Saksi sumaksi hasaksi sinusog. Impagtawag kaniya syahidan wa muzakkiyan. Sumaksi dua haamin papagtiaunon hawak to yan usog iban babae. Damikyan amin dua saksi sumaksi saksi anisab sin dua. Ang paasubuhon yan, hambuk-pahambuk, mga katawtay manghurang. Muna-muna ini asubukan niya. Doonhan, ay ikaw imbaba ini, kasaksian mo siya. Nalong niya ho. Unim panghati mo kaniya. Muslim da ka siya at tawabukon. Naman kau kiyawa papagsaksiyon, di mo misang kakilahanin, siyaksian mo yun. Aun kaadilan mo at tawaway. Wayrong kaadilan bang maribisag kakilahan? Iban sinhinang niya. Sabi niya sa bukay mo, nauno siya ini. Muslim atau bukun? Na, suway mo ikabay, na Muslim saan? Insiya yan, sabab na magdaigbay sa kami yan. Misang bukong ko siya kampong, magdaigbay kami. Bihan na, kaya ingatan ko. Insiya mag-iibadat bihan, misan si Haway, mag-iigdoon na dyan si Haway. Naimaas niya, mag-iibadat katantan. Sila magtawtali anak, mag-iibadat katan. Amo aning panghati ko. Hati niya, indun hay nin labi-labi marayaw kawaon saksi, kampong. Sin babae, makaingat sin kahalan sin babae. Damik yan inusog. Asubuhon day sab, na ikaw, si maksi haamin usog ini. Kakilahan mo siya ini. Nalong niya hoo. Biadinin pangilamo kaniya. Nahibayta niya. Bang biadin pagkila nila. Na, insiya na Muslim da ka bukon. Nalong niya Muslim. Biadinin kaingat mo siya Muslim. Na, long niya mag-akad sa kanya magsambahayang pamasjid biyay ni. Maabutin puwasa bihan. Aun waktu magdungan kami magbuka. Bihan yan. Natin niya nagpupuasa siya. Ibanin siya yan, bihay ni katantat. Naramik yan in saksi, sumaksi, harwa, saksi, ito. Suway sab kaingatan. Nabihayaon misan mataw din saksi, akon mabot mga hanggato sing taod. Di misan kaingatan bang hisun siyaksian nila. Muslim ka atawa bukon ka, mag-ibadat ka, atawa bukon ka. Napikil niyo, kaawatan baha, in sakit. Amoy in sipat simpagkamano siya dunan. Sabab subay siya makauli in pag-uwat ha aming sakit. Bihan mga katawtay manguran. Hikawalo kahinapusan beta doon ha ini. Walladinahum ala salatihim yuhafidun. Amo na mga sila tungod pa sambahayang nila, iuog nila tuod jagahan nila maraya. Unim maksud sing kaptangan doon na ini. Biyata si mga sila mananapsir, iingat nila madtu-madtu, in hikatayma sin sambahayang nila. Iingat nila in rukun, iingat nila in wajib, iingat nila in katantan, mapatut ingatun doon hasambahayang yaon. Hasupayari siya makuhila, bang nila hitunay na inyaon, hialop patuhan Rabbul Alamin. Amoy yan, in hikauli sin amoy in sipat mangi. Piyapan jari sin Allah Ta'ala hatiap-tiap manusia. Kahatu taniw katahan. Na, doon hayaon lang niya, bang yaon na kiyatunay niya, in amin walo sipat yaon. Biyay ta doon hayan amin makauli, sin amin sakit yaon, amin sakit halu' long sin Quran mahamulya, amo na yung sakit kaos si manusia, amin ini maksud niya, tiyatali niya, doon hayan asal. Sababi manusia aun pakanya kababayaan, aun pakanya kauugan. Nabang aun kauugan niya ununurunhang, ang pamumasagda, doon hayan. Duga ingin matayma niya. Aun waktu magdukal siya,
Bang siya magdugal na, doonhan, malawa na sambil, in maksud, simpagkamano siya niya. Amo na maakad niya, in kabayaan niya. Labi-labi na bang siya lungkupan sin napso niya. Misanin bukon kaniya, hinangon niya ra kaniya. Bihan, in mano siya. Amin sakit pag ianon ini, ubatan sin walong kajinis ini. Amo na in ayat sumuno kaniya yung katantang. Nahisiyo-siyo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala in amoy in nagsambahayang iaayaran niya in katantan tindog lingkod niya bang biya di in hikaamo sin hinang niya haamuin makatayma siya roonhan dahing hatuhan Rabbul Alamin karna kaya tunay niya imbiya sin pagtunay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakabtangan simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamu biya simpag sambahayang kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya subay na to ingaton bang biya din Rasul sallallahu alaihi wasallam magsambayang batamu animpiang hindo sin Allah taala kaniya. Subay bihad to ang patay maun sin Allah taala. Subay bihad to ang pain Allah taala magrida. Kato tanyo, mga kataw tayo manghuran, haa ka Islam. Na, bangyad to katantan, inasabot yad to, kaya to na isintiap-tiap manusia, maig insipat mangi daing kanya, doon hayaon, in Allah subhanahu wa ta'ala lumasa kanya, labi luba na to magrida na kanya, nabang magrida na in Allah ta'ala kanya, biyayta sin Allah ta'ala kay napusan ayat, ulaika fi jannatim mukramun. Insiyayan, amin himinang yan katan nag-urol sinamin mapatot niya hinangon nakabuhi niya, paamo huning katantan hinang doon nakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sila na yan laung niya intagda po si mga kasulga-sulgaan, yan doon hayan katantan in kahuhurmatan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katotay manghuran ha kama Islam na mura-murahan inyad to pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bang man kita nyo timibut doon umurol si mga katantan mapatot na to hipakita patuhan Rabbul Alamin tulos ikhlas yung pangatayan na to himinang sing katantan hinang amo insinguran na to dahil ha daak sin Allah subhanahu wa ta'ala mo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoin nagdaak kato tanyo, sallu kama ra'aytumuni usalli, sambahayang kamu biya singkita niyo kako pag sambahayang ko, na insyaallah subhanahu wa ta'ala, bang man inyad to katantan, makasud kita niyo ring haamoy ini kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi luba na to, karidaan niya hadlaw kana, miabot na isabin waktu na to, manghumbay dako kanyo katantan, sa salam-salaman, pagbutasan sing kita nyo katan, aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.